Šta je masa? Masa je svojstvo svakog tela. I tu ne mislim samo na ljudsko telo, već baš na svako telo. Svako telo ima masu. Šta više, ako nešto nema masu, onda nije ni telo. Masa se, kao i sve ostale fizičke veličine, mora iskazati brojem uz pravilno označavanje. Masa se obeležava malim slovom m, a merna jedinica je kilogram. Ali masa se ne može direktno meriti. Ne postoji neki masometar. Šta je to što bi mi mogli da izmerimo, a da zavisi od mase tela pa da je tako izračunamo? Još u 17. veku britanski naučnik Isaac Newton je utvrdio da se svako telo opire promeni načina kretanja. Telo koje miruje želi da ostane u stanju mirovanja, a telo koje se kreće ravnomerno pravolinijski želi da nastavi tako da se kreće. Kada autobus krene, putnici koji su do tada mirovali teže da ostanu u stanju mirovanja pa se pomeraju unazad. Kada autobus naglo zakoči, putnici koji su se do tada kretali zajedno sa autobusom nastavljaju tako da se kreću sve dok ih nešto ne zaustavi. Ovaj zakon se naziva zakon inercije i predstavlja prvi Newtonov zakon. Newton je utvrdio da je masa tela mera njegove težnje da zadrži stanje kretanja u kojem se nalazi. Znači, što je masa tela veća, teže ga je pomeriti ako miruje ili zaustaviti ako se već kreće. Međutim, merenje mase primjenom zakona inercije baš i nije mnogo praktičan metod, ali ga danas koriste astronauti u bestežinskom stanju da izmere masu u odsustvu gravitacije. Sad, kad smo već kod gravitacije, da kažemo i to da je taj isti Isaac Newton utvrdio da Zemlja privlači sva tela na svojoj površini jednom silom koja zavisi od mase tela. Što telo ima veću masu, Zemlja ga jače privlači. Ova sila se naziva gravitaciona sila. Ukoliko se telo nalazi na nekoj podlozi, ono pod dejstvom gravitacije pritiska tu podlogu silom, koju nazivamo težina tela. Ona se obeležava slovom Q, dok je merna jedinica, naravno, Newton, pošto je u pitanju sila. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu physičar.com u vidu online kursa.